Javljaju se kod 4% populacije, češće kod žena nego muškaraca. Ne možemo ih eliminirati, no možemo pomoći da brže prođu. Današnja epizoda Baby Rooma posvećena je napadajima panike i anksioznosti, u posljednje vrijeme često potencirana i osjećajem nemoći i nesigurnosti zbog potresa, pandemije i popratnih teškoća. Matea Marinić iz Centra za savjetovanje i podršku djeci, mladima i odraslima Želim znati donosi ključne korake za brzo smirivanje napadaja panike i anksioznosti, kako za nas, tako i za našu djecu. Baby Room. Baby Room. Dakle, postoje određeni načini umirivanja u trenucima napadaja panike, odnosno neka pravila koja je važno imati na umu ako se to događa nama ili osobi pored nas. No, osim toga, važno je znati da osim što u trenutku napadaja panike nas neki razlog potakne na to, također se ta reakcija počinje nekako slagati jedna na drugu, odnosno paničarimo zbog nekog događaja koji je to potaknuo, ali onda počinjemo i razmišljati o tome što mi doživljavamo, pa onda počinjemo zapravo i paničariti zbog samog paničarenja. I zapravo tu počinje nekako ići jedna reakcija za drugom i zapravo se zatvorimo u taj neki krug napadaja panike iz kojeg onda teško možemo izaći van ako ne znamo kako se ponašati u tim trenucima. A ono što će nas nekako lakše izvući iz toga je zapravo da se fokusiramo na duboko disanje, odnosno na duboke udisaje kroz nos i izdisaje kroz usta, ali na način da dišemo iz područja trbuha. Ono što nam može još pomoći je da povežemo odbrojavanje sa disanjem i udisajima i izdisajima. Znači to može biti odbrojavanje 5, 4, 3, 2, 1 ili od 10, 9, ovisno o tome koliko će nam biti potrebno trenutaka zapravo da uzastopnim udisajima i izdisajima umirimo sebe. I ti udisaj i izdisaj moraju doista biti duboki. Dakle, dubok udisaj i dubok glasan izdisaj. Ne plitko disanje, jer na taj način zapravo još više onda pobuđujemo živčani sustav. Što je sporiji i dublji, to će se postepeno naš živčani sustav umirivati. I osim toga, dakle osim što je važno disanje u tim trenucima, druga stvar koja je važna je da osvijestimo neki čvrsti oslonac. Dakle, to može biti zid ili da osjetimo tlo, odnosno dodir stopala sa tlom. To su nekako dvije stvari koje će nam pomoći. Dakle, disanje i uzemljenje. I osim toga nije u tim trenucima nužno niti važno imati još nešto na umu. Nekako postupak umirivanja treba biti jednostavan i lako pamtljiv. I ako je osoba sklonija napadajima panike, dobro bi bilo zapisati si neke, ajmo reći, korake ili načine što osoba treba raditi, tako da već ima vizualno predočeno što treba činiti, jer će joj to i na neki način dati osjećaj sigurnosti i na taj način će zapravo i bolje zapamtiti što treba raditi u tom trenutku. Testing, jel radi? Baby Room. Baby Room.